Gdje snimam klip u 9 sati, u 10, tako. I poslije ljudi dobro došli na epizodu. Znači da snimamo jednu epizodu, znači nastavit ću snimati video. O jedan važan video, znači. Ovaj video sam snimio da vam kažem da ću nastaviti snimati, snimat ću igrice čak i preko mobitela. Ali, skinit ću vam mobizen, onda ćemo snimati možda preko obične kamere. Preko fotoaparata snimati. I tako da ovaj video će trebati više, barem 1 minutu, ovdje piše kako snimamo i to znači nastavit ću snimati, igrat ćemo monstera i tako dalje. To je bilo to što se tiče ove kratke epizode koju sam htjela najaviti kao što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro i subscribe-ajte se. Ćao!